ndi matshelo ne vhuḓi nga mugivhela nṋe ndi kha ḓi pfhi Andrew M mwimbo wa muzika gospel fhedzi ani mwashu wa nga tshino tshifhinga ndi tshi khou ri ro no vha navho vhafunzi vha mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi awara ya vhusumbe ri khou namba rata kutshedza na mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi vhafunzi ri khou vha ṱanganedzani matsheloni vhuḓi ndo livhuwa nga maanḓa kha ri mbo ḓi ralo u kandela phanḓa. alright ndi matsheloni vhathu vhoṱhe hanefho hune vha vha hone ndi ri mulalo nga mugivhela wa manakanaka wo to raliho ri ḓo wana mafhungo hafha kha bugu kana kha luṅwalo lwa Genesis ndima ya vhuṋa ndi musi hu na Kaini na Havhele. Ndi khou nyanga u ambesa kha mafhungo a Kaini na Havhele hafhanoni kha hezwiḽa luṅwalo lu khou thoma zwavhuḓi fhaḽa nga u to ralo lu tshi khou thoma ndi havha hu tshi khou bebiwa hanefhaḽa kha ndima ya vhuṋa musi vha na Adamu vha tshi khou vha na ṅwana hanefhaḽa ane avha Kaini ngoralo na Avhele na ane a ḓa bebiwa. Zwino hafhaḽani dzhena kha 3 ha ḓa tshifhinga tsha uri vhathu vha ḓise zwithu kha mudzimu. Avhele o vha ita a mulimi, hoyu Kaini o vha ita a mulimi, uyu Avhele o vha a muthu wa u ṱhogomela zwifuwo nga maanḓa. Zwino Avhele a ḓa a ḓisa madzhuvhulo a zwifuwo zwawe zwo nonaho zwo ralo Kaini a ḓisa na zwithu zwine a zwo ngo nona phanḓa ha mudzimu. So mudzimu vha takalela zwa Avhele zwa Kaini vha sa zwi takalele vha ḓo vha thoma kha wane fhasi kha verse 7 then ndi khou nyaga hafha kha verse 8 iri Cain said to Abel, Kaini amba na Avhele murathu wawe ari ye tsimuni. Musi vha tshi kha ḓivha tsimuni Kaini a vutshela Avhele murathu wawe a muvhulaya. Haleluya. Ndi khou nyaga u amba nga matshiloni a ḓuvha ḽa ṋamusi o thopiki no khou tou amba uri vhone muthu wa dzhiga hafha fhethu vhutshiloni ri khou tshila na vhathu vhane ri khou vha themba nga maanḓa vhane vhaṅwe vhavho fhulufhelo ḽashu ro ḽi vhea khavho vhane a ri vhuyi ra humbula na kha ḓuvha ḽa vhutshilo uri hoyu muthu a nga u vhaisa kana a nga u itela zwithu zwo khakheaho mani. Muthu wa dzhiga hafhanoni ndi vhutshiloni kha vha ḓo tou imadzhina Kaini a khou dzhigela murathu wawe ane a vha Avhele a sa khou tou zwi ḓivha. Vhone havha vhathu vhutshiloni vha ḓo ri dzhigela ngori vha tshi ḓa matshiloni ashu vha khou ḓa vha na ulterior motive hune riṋe a ri u ḓivhi, motive hune wo dzumbama na ḽiṅwe ḽa maḓuvha a ri vhuyi ra u humbulela. Vhana vha miyanga nga matshiloni ano a mugivhela ndi khou ri vhone muthu wa dzhiga vha songo tou vhea fhulufhelo ḽavho tshoṱhe kha vhathu vha ri havha ndi ḽa navho, havha ndi shuma navho, havha ndi ṱwa navho na ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha nga si ndzhigele. Mara khoyu Kaini o dzhigela malofha a hawe. Ndi khou amba vhathu vha Tshivenḓa vha dzule vha ri vhushaka ndi lofha kana vhushaka ndi dzofha nga u to ralo. Mara kha heḽi ḽiṅwe lofha ḽi khou dzhigela ḽiṅwe lofha. Ndi khou vha vhudza uri hovho vhutshilo vha songo tenda u relaxer, vha songo tenda u tou relaxer vha pfha ungari vhutshilo hu ḓo dzula ho to ralo ngauri muthu vha ya mu ḓivhesa, muthu vha ya mu themba a nga si vha dzhigele vhana vha miyanga. Ndo ḓa afha ndi khou ri muthu u wa dzhiga, muthu a nga vha dzhigela vhone naho muthu vha khou pfha uri ndi ṱhama yavho yo tou ima nga nḓilaḓe ine ndi kale vha nayo no u vha thusa u ya vha thusa. Mara kha vha vhe na space mbiluni yavho ya uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha muthu a nga vha dzhigela ngauri vhathu a si mudzimu mara mudzimu ndi ene ane a nga si vha dzhigele vhana vha miyanga. Nṋe ndi khou ḓo vha ṱuṱuwedza uri vhone muthu u wa dzhiga, muthu a nga vha dzhigela anytime vhone vha soko vhuya vha humbula tshithu vhone vha tshi khou ri ḽo lala masina khaye a ḽo ngo lala. Could imagine Avhele u khou tou amba zwavhuḓi ri khotsi munene kha ḓo ri takuriye nga hafho tsimuni a themba mukomana wawe a vha na fhulufhelo kha mukomana wawe a themba ṅwana wa mma a themba ṅwana wa baba
uri hafha fhethu zwi amba zwori ndo tsireledzea, hafha fhethu zwi amba zwori ndo vhulungea, ahuna khombo ine yanga nḓela. Ndi khori vhana vha mudzimu muthu u a dzhiga, ḽiṅwe ḽa maḓuvha muthu anga vha dzhigela mani vhone ṅwana wa miyanga. Ndi khori vhone kha vha thembe mudzimu fhedzi, vha songo thembesa vhathu. Ndi uri kha vha vhe na tshikalo tsha uri muthu o guma hafhanoni. Arali Avele o vha o zwi ḓivha, arali ngoho ngoho o vha o zwi ḓivha Avele, o vha sa ḓo vhuya a lala o bva na mukomana wawe Kaini uri vha ye tsimuni, ngauri a ḓo vha a tshi ḓo ḓa zwine zwine zwa ḓo itea nga hangeini phanḓa. Mara unfortunately ha ngo zwi ḓivha, ngauri Kaini o vha a na vivho, ende vivho ḽi a vhulaya vhana vha miyanga. That's why vhathu vhaṅwe vha tshi khou ri vha tshi ḓo ri dzhigela vhutshiloni, ngauri vha khou vhona vhutshilo hashu vhu nga nḓila ine a vha ngo lavhelela uri matshilo ashu a vhe ngayo, ngauri mudzimu u na riṋe, mudzimu u khou ri funa, mudzimu u khou ri tonda. So vhone havho vhathu vhane vha vha navho vhone vhaṅwe a vha zwi funi zwavho zwi tshi naka, vhaṅwe vha zwi funi vhone vha tshi vha muthu wa u bvelela. Vhathu vha nyaga uri vhone vha dzule vha tshi khou lila, ndi uri vho guludana vha si na vhumatshelo. Mara ndo ḓo vha vhudza uri hafha muthu u a dzhiga, muthu u ḓo vha dzhigela. Ndi uri vha sala ndi uri na vhone vha si ḓivha uri ndo tshinyafhi, ndo khakhafhi na u tou tshilavho zwivhuya fhedzi vhone. Muthu a nga tou vha dzhigela uri vhone vha khou tshila zwivhuya, muthu a nga tou vha dzhigela uri vhone vha zwima mulalo na muthu muṅwe na muṅwe a vha anḓani na zwa maswina. Muthu a nga vha dzhigela zwenezwo mani vhone. Muthu u a dzhiga ṅwana wa miyanga, vha songo relaxa ndi vhutshiloni hafha, muthu u a dzhiga. Ri tsheka Mateo 26, ndi murena Yesu Kristo vha tshi khou amba na vhafunzi vhavho, vha i vhale yoṱhe ya 26. Ha swikelela Petro a ri, murena nṋe ndi ḓo fa na iwe, ndi nga si u landule. Yesu Kristo vha ri, mukukulume u sathu lila kararu u ḓo vha wo no ndandula wa ri a u mḓivhi. Petro haya mafhungo ha ngo a tenda. Petro haya mafhungo o pfha ungari ndi miḽoro. Petro o pfha ungari murena vha khou amba zwezwi zwone. Vhone muthu u a dzhiga na ngoho zwa itea nga u to ralo. Petro a khou sokou ri a thi muḓivhi, u muṅwe wavho a thi muḓivhi, u muṅwe wavho a thi muḓivhi, u muṅwe wavho a thi muḓivhi. Vhone muthu u a dzhiga, muthu o ana, muthu u a dzhiga, muthu o ana, muthu u a dzhiga, muthu u a dzhiga o ana miano yo imaho ngauri. Muthu a nga vha dzhigela na miano yawe yeneyo ine vha pfha ungari muthu muano a nga i imela. Vhone muthu u a dzhiga, vhaṅwe hafho vho malwa, vho miṅwe miano ya serious nga maanḓa, miano ine vhathu vha takala, vhathu vha tshi khou tshata kana vhathu vha tshi khou vhingana. Hu nga vha vho malwa nga Tshivenḓa zwa ita, munna wavho amba zwe amba, mufumakadzi wavho amba zwe amba. Mara ṋamusi muṅwe o dzhigela muṅwe, vhathu a vha tsha dzula vhoṱhe. Ngauri mini na muthu u a dzhiga mani vhone, muthu u a dzhiga. Arali na Petro nene o dzhigela murena Yesu Kristo, kha vha ḓo tou mbudza vhone, Petro o dzhigela murena Yesu Kristo, mara o amba ri hoyu ndi ḓo fa naye, hune murena wa ya hone na nṋe ndi khou ya hone. Mara lufu a thi lu vhona uri lwo papama, lufu lwo lavhelesana na murena Yesu Kristo. Petro a dzhigela murena Yesu Kristo. Why? Ngauri muthu u a dzhiga ndi vhutshiloni fhano vhone. Khezwi na Petro muḓini wa mudzimu o dzhigela Yesu Kristo, vhone zwino vha khou nyaga u mbudza uri mini na vhone vha nga ri mini nga ya mafhungo masheleni o ḓola ṋamusi na, ngauri khezwi hu khou dzhigiwa. Ndi khou vha vhudza muthu u a dzhiga mani vhone na, muthu u a nga sea navho ṋamusi matshelo a vha dzhigela, muthu vha nga mu thusa ṋamusi matshelo a vha dzhigela, muthu vha nga pfha uri ungari zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila yone masina muthu khaye a zwiho hezwo zwithu mani vhone. Vhone vho eḓela vha khou pfha ungari muthu u khou vha tamela zwivhuya. Unfortunately muthu a khou vha tamela, u khou sedza uri ndi nga vha kwashekanyisa hani na, ndi nga vha vhaisisa hani na. Vhone muthu u a dzhiga, naho zwo ralo a ri thembe mudzimu fhedzi, ngauri muthu u a dzhiga. Ri tshekha Acts hangeni kha 5 ri khou vhona vho Safira na vho Ananias vho ri vhone ṅwana wa miyanga, muthu u a dzhiga, muthu u a dzhiga, muthu u a dzhiga mani vhone. Ndi uri vhathu kerekela kha funga ngei, mara vhathu vha tshi khou rengisa zwine vha khou rengisa zwone zwi tshi ḓa nḓuni ya mudzimu. Vho Anania na vho Safira na vhone vha rengisa, mara tshelede i tshi to swika, tshelede i tshi to swika vhana vha miyanga, vho Anania na vho Safira vha mbo ḓi dzhiga, vha dzhiga mani, vha dzhiga nga nṱhani ya tshelede mani mani, ya vha ita uri vha dzhige. Zwezwi tshelede yo swika vha vhona uri tshelede yo ri handanda, vha vhona uri tshelede yo ri gadu, vha ri haiva ḽaga ḽi a kovhela. Ndi khou vha vhudza ngori muthu u a dzhiga, mara o
o ita vhudzwa uri mini ndi khou rengisa tsimu vhafunzi tshelede yoṱhe i khou ḓa kha vhone mara tshelede yo no swika muthu a mbo ḓi dzhiga mani vhone muthu u wa dzhiga could imagine hu tshi khou dzhigiwa na kerekeni zwino la wana wa miyaga vhathu vha khou dzhiga na musi vha kerekeni na vhathu vha kerekeni vha nga vha dzhigela na vhathu vha shango vha nga vha dzhigela huṅwe na huṅwe vhathu vha khou dzhigela vhathu mulandu mini muthu u wa dzhiga a si tsha vha ḓivha a ri wa mbona wa nḓivha zwino kha ri dzule ri tshi khou ḓivha uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha muthu u ḓo ri dzhigela ri tshi khou ḓivha uri a huna ndavha uri ndi kerekeḓe a huna ndavha ndi lushakaḓe ndi muṱaḓe vha nga wana muṅwe wa havho a tshi khou vha dzhigele vha songo humbula vhone ndi tshi khou amba zwino vha nga ḓi wana vhaṅwe vha tshi khou vha na maswina zwi songo tea ngauri muthu o ita mini o vha dzhigela ende hoyu muthu vhone na ḽiṅwe ḽa ḓuvha a sa humbuli na luthihi uri hoyu muthu a nga nyita hezwi hoyu muthu a nga ntrita nga heyi nḓila vhone ndi khou ri muthu u wa dzhiga eḽi shango a si hayani ashu vhone ndi uri ri khou fhira mani ri kha ḓi ḓo ṱangana nazwo zwo dzhigeliwa ndi khou ri vhone muthu u wa dzhiga mara zwo ralo trust the Lord ngauri mini vhathu vha kha ḓi ḓo ri vhaisa vhaṅwe vha ḓo tou ri tambudza vhaṅwe vha ḓo tou ri shengedza ngauri vhathu vha ya dzhiga ende ndi vhutshiloni musi zwo to ralo ndi ṱanganedza uri muthu nga ngoho u wa dzhiga muthu a nga ndzhigela mani a u tou tou senda contract ine nda ri hoyu muthu matshelo nṋe a nga si ndzhigele mani vhone muthu u wa dzhiga na mufunzi a nga vha dzhigela na muprofita a nga vha dzhigela as long as muthu a muthu anybody a nga dzhigela muṅwe muthu kha vhuno vhutshilo nga nṱhani ha zwine zwa khou itea nga tshetsho tshifhinga that moment in the twinkle of the eye muthu a nga vha dzhigela vha mangala nga maanḓa zwino ri tshi khou tshila vhana vha miyanga kha ri zwi ḓivhe uri muthu u wa dzhiga zwino muthu o ndzhigela ndi itani vhana vha mudzimu a thi lwi na muthu a thi sali murahu muthu uri vhone vho itiswa ngani ndi tea u bva khazwo ha tou nga ri a ngo itea tshithu naho ndo vhaisala naho ndo kwashekana kha ndi ye phanḓa na vhutshilo kha ndi livhane na vhutshilo tenda ndo zwi ḓivha uri muthu u wa dzhiga nahone muthu a nga dzhiga anytime nga tshifhinga tshine a khou funa nga tshifhinga tshine a khou vhona uri ene hezwinoni a nga zwi ita nga u tou ralo mudzimu wa vhatonde mudzimu wa mashudu fhasi nga mashudu a ḓuvha ḽa ṋamusi ndo livhuwa nga maanḓa muhulwane wanga ri khou livhuwa nga maanḓa vhafunzi kha musi muṅwe muthu anga tama u ḓivha uri ndi vhafunzi vhonyi vha wanala gai hone arali hu na miṅwe mishumo henefho kerekeni yo ima nga nḓila ḓe ndi vhafunzi vho Ṋengovhela ndi wanala gaba 49 ex church Tshikudini fhasi ha senior pastor vho DC Matsheketsheke WhatsApp 0783832050 na kha Facebook ndi khou wanala Sani Ṋengovhela wise one hu tou vha uri zwa zwino mishumo a i ngo tou ralo ngauri ndi vha ndi makhuwani mara hayani ndi hone hune mishumo iyi ndavha ndo inayo ngauri tshifhinga tsha hone tshi vha tshi khou ntendela nga maanḓa zwino ngeno makhuwani tshifhinga vho a tshi ngo tou ḓalaho muhulwane wanga zwa dzi tshumelo ndi dzi itesa nga musi ndi hayani vhafunzi vhone vha tshikhuwani ndi tshikhuwani vhana nṋe ndi khou ri ndi khou amba navho vhavenḓa na vhana vhashu tshikhuwani nga gai hanefha ngauri tshikhuwani maṱakani Sebokeng ngeno vala ri funa u ita ri tshi ṱangana arali vha tshikhuwani ra tou ḓa vha tou funza ri henefho ri ḓo ḓi dzudzanya vhasa wanga huna thaidzo kha ḽilale ri khou livhuwa nga maanḓa mulaedza wavhuḓi wa u tou rali kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho thero ndau ro vha ro ralo u ṱangana na vhafunzi kha vha ri fhedzise ri mbo ḓi tou fhelekedza mulaedza wa vhafunzi nga heyi nḓila ri dzhene nga hafha